ya wa mai ki ko ma hui ko ini e no hanga o whakahu ai mewi pa whaotaha o e siasi o i maangala a koe ka ma whakho mai i o kua i manawa bewi ta tula ka ma ya i e dai nei whaha mai ai e whaita beki nei bebe koe i e ahwei Moi lo ko be ko fofua be ni ke fai ka ta bakina e o ia o to a ni ma ya ko ia bo fa am i he ko kalama ko a ko en ke da fo me ha me ta ta e o to a e o no la ma ni ya ko ia ke da fo ma e fai be i da ta ai la ma ni ma Kahit din sa ako ko rin may dili ko ko rin dadaan din laya ko rin hiwa o faampe di o family ko rin din ng family rin haba dati du dapat na o be fo o ako ka ko fiana me di merci ko o hi ko di tamasi ko ni Kau baru faham apa ini kita jangan tak berguna. Dan yang ada sekolah naik tu menjadi berguna. Kalau di mana lagi, kau cerita tahu, kau cerita tahu. Kalau di mana kau ni kita hanya di mana. Nah, yang mana kau Kita hanya lima selama. Kadang-kadang yang orang yang di-offer di kita mesti ini. Dan hal itu kalau kita kau yang berminat. Jadi alu faham, kefahimo, kita mesti kau offer, kau tua. Okay, guys, fai kata ayah kita yang kita begini. Kalau ini berhimwa, berhak itu bukan dia tua. Kalau kita hanya beri kau ini nof pemasa dia tua. Kau ini hanya tahu sendiri bahwa kita mahu kita partai surfan nau keluar. Kalau mahu fai tak begini, kau ini nak berkenaan hati, kau dapat guys ihwai. Kalau fai kata ia kau hidup dengan orang itu yang berhak otua. Dia boleh berhak otua eki. Hal demo kau yang berhak ngawe. Jadi hang kau yang tak bikin nak himwa. Hego ilo orang famili. Uya itu himwa. Tapi uya itu otua. Ayat masih. Oke ya Tuhan, Naomi ya Tuhan. Pokoknya beri kita makan, di orang buat kami sih. Dan pokoknya beri masih asing mungkin betul dia orang. Kau pergi ke family ke kau, biar mai demo tu mai tu ayah mau ma Tuhan. Kau pergi kau ifi, fai nama ni biar ifi mai wah.
Spirit of the living God. Kau faham besias ke tau tuwi awe o tua. Ke tau hama whakahua kita masih ko ini. Ke sias hama o tua. Yang ko pula be ni nai ke tau hama ko mahina ia mo. O hamaton dia me o tua ya. E la mama fai ta pekina ia. Ko toloa ia. Asias o Immanuel. I'll take you to my quiet waters. I'll restore your soul. Tete taia, tiupili, lolo oi fia. Vai nga tula kita. O vai da be la koe. E wa fa ta mai. E wa fa al. E wa fa la Maria Maria. Vai da be kita koe e otua. I hoko ata. I hofono ai mo ukeni ki e kahawa. Ko kore beki he kau i whike nau i iwi mai kua e whas eni sias ka ko kore. Tau hanga ko toa beki he eki o hapai ai mo uia ki tamasiko eni. Koe koloa ia a. Koe koloa ia a Immanuel. Whawhidaksis ke tāri mai ai tāruta. I'll take you to my quiet. I'll restore your soul. Come rest in Vai dar begina mai si o mai clan de vida ka ma fleris. Vai dar begina mai family. Si ene o mo kui ka mai ko na family. Gena si ko dia ene mo ui na ho ko. Ki ka ha go ene fono. Ma fa ho dia dia be ma ha anfio. Vai dar begina dia si.
Oi vai falar do povo vai do afro. Wa fa fo ke la la ni ka mo lo. E wa fa be ho alo. Ha no ma fa no. Amen. That's it. No doubt.
see no stain on you, my child. You're beautiful to me, so beautiful to me. I sing over you my song of peace. Cast all your cares down at my feet. Come and find your rest in me. I'll breathe my life inside of you. I'll bear you up on eagle's wings and hide you in the shadow of my strength. I'll take you to my quiet waters. I'll restore your soul. Come rest in me and be made whole. You're my beloved, you're my bride. To see